Kimbote kuana ne Kongo. Mpangi unu kilumingu kansi unu changu ilu natini lumki unu diambu die telekanda. Diambu ngisi diawo nzole telekande unu mambo Mpangi eto Nketo twalomba Lusadisu. Iyai i programe tubanikinange nsamu kukanda dia ukulu. Idi navo paikidi yebanike nsamu etelekanda vo. Lomba matondo kukanda dia ukulu maukulu luna munanzaye mvimba. Watu abambukidi mbundu vo abanike moko ko Mpangi eto Nketo. Ndiona ulinanga kuna gwizi twalomba Lusadisu utidiana tatu. Mpangi yeka eto masasula kalupila kanikovo ndiona Mpangi eto Nketo ana tanu keni nangao kaki utila tete. Iwau wizibaka diaka lukao lonkaka muna domingo lo tete kakembe yakala volukao nginanga luao yakala tini. Kunanga kasala yandi sidi nwana muna mvula muna ngonda zozo ngazi luta vo ngonda zinana vo zivwa bosi uzi guta kasi taonka utidi izi guta ana tatu disongele vo ana nana kena ngao wao kasi lumona muna video vo nsoka to zingila enzo maza mukota mini nanga mukona kondi kene nange yuma enkaka idi nakalombe Lusadisu mono paigidi ibandike nsamu kuwatu akulo tokumbokela. Mpangi zama Mpangi eto Nketo mama tete Teresa kuna Canada etangwaku ilweke. Mama Teresa ulinanga Mpangi kunange gwizi kuna gwizi kumwani Johnson. Johnson na gwizi kakwenda tala Mpangi eto Nketo. Kamona wizi kamba Mpangi nunange ku Canada mbuta kuna tuninanga bo mona Nketo pasi. Mama tete Teresa di matondo nzimbu ngakala zao kuna konta 18,000 kwanza okamba Johnson kenda kena baikisa kabanika Lusadisu lo tete. Video zao kulwa vili kutwikile video monongi nanga zao kasi kizolele twika ko watu ko kumandiona Mpangi eto Nketo. Kasi mama tete Teresa Lusadisu lwako lo tete lo lwake koko. Video komono zilwaka kala. Mama asukari vo sukadi. Ye lele miana ye arroz vo loso. Loso inete Mpangi eto Johnson loso vo arroz mafuta vo olio sukadi vo asukar ye lele miana milwaka muna Mpangi eto Nketo ndio Mpangi eto yakala Johnson yunangi kuna wiji yandi ka bike se 18,000 kwanza kuna konta Mpangi eto Nketo. Lusadisu lo tete luluweki kala kuna Mpangi eto Nketo. Mama tete Teresa matondo koeno kulu kuna Canada Montreal. Tueni nangu kuna Montreal au asidi nzimbu vakimoso vakimosi $900 itu kidi kuna Canada ezo nzimbu zele kala kuwiji kuna Mpangi eto Nketo pasivo abavile fuluke nkaka kenda vuandi bosi tutala mambo mankaka masidi. Mama tete Teresa kuna Montreal
Canada. Mama kwa pangi zako wa ukulu azingila kuna Montreal. Wa ukulu abambukiri mbundu diambu di pasi di pangi tonketo. No luvene $900. Mukamba nyinanga nzaye mvimba luzavo. $900 kuna wizi ilueke kala. Ezo zonzimbu mukona babi ilanga vo epange Nketo kabave fulu kavuanda kagiatikila salu kifioti. Ye gwadi aka tsangu vo atueni nange kuna Belgique abandi ke moko kanse monongwiri kaka. Kilendi popo kopo edu diambu mononzemo kasi akebe vo ba esi Belgique adiaka. Kasi mafuta ye sukadi ye lele mimwana ezi foto nginanga zao. Video di Benge Johnson mono nginanga yawe mono mwenebo Lusadisu lo tete lo pangi tonketo. Ndio na bike sinzibu kuna banku kuna gwizi ezo Lusadisu lulueke gala. $900 ituka ku Canada kuna gwizi ilueke kala. Apangiza ama diambu di nkaka nzole sikidisa. Apangi enange kwagu Inglaterra yebani ka kontama. Idina vo ndombele matondo kibeni kopangi ama yakala yandivo sunda tezo kuna Texas yandi katwika $100. Mono yekwenda ngeli baka 70 libras nginanga yao. Panja mapastoro yandidiaka kakupandika 50 ngina zao. Panya Nketo mama tafika di matondo kizeko vo panja mapastoro baba kumbwani kasi wake nange pastoro ndondi di kumbu. Ku Inglaterra keni nanga yani kasha 50 libra ezo nzimbu zilweka muno nginanga zao. Panja Nketo yandidiaka mama tafika sidi nzimbu Lusadisu kizeko vo telekwa kasidi ezo nzimbu nginanga zao. Kembote ko mama ema disengomoka. Mama ema disengomoka mama 80 anos kenanga zao. 80 anos. 80 ans mama kuna Houston keninanga. Mama kembote kiaku changu kwaku ilueke mama mukiese tuninanga. Kasi mama setomokena. Pangi nsunda tezu kunangu na Texas pangi di matondo mwa Lusadisu lwaku mulomba ngini nanga atu enanga kuna UK kwaku Inglaterra. Pangi kiala kubika yandi diaka kuna Ireland keni nanga yandi katwike pange Nketo wele bani kinzimbu ko pange etu mwana ni Kongo nanga kuna Luanda yandi twa simbe nzimbu kanate kuwizi kuna pange tonketo. Idina vo mulomba ngini nanga njona zala bani ke Lusadisu katsonike na imbani ke konta kuma ya ilumingu tu gatika nzolele vo yetuike nzimbu kungola enda bani ke nzimbu ko pange tonketo. Pange to wina Luanda ilu bani ke numero nange numero ane nutraka ka yo video ye bike sekoko ye bani ka numero mono kumi kumboki langa realista kansi namokena yandi seka bani ke kumbwani kumbupata nzole ye bosi lenga mokena yandi ulisingini waki mosi kasi yandi tutwa twike nzimbu kwa yandi tutwa twike nzimbu yandi nate nzimbu ku gwizi kena bani kako pange Nketo yandi pe bangi entrevista muna mambo maokulu masidi bosi kakutwekila entrevista complete bosi kulubani ke tsangu yayi imambo ngakhala mawu makulu kamba muna maokulu matwa banga muna pange Nketo pila kene diaka pangi wuni nanga kuna makela Jose Nzowa pangi tsangu ilweke pangi nzevo eyo numero twa boki la katwa bakako
momam makeleka eto peto kala idiambu die pasi kasi se twikile numero die Mpangi Johnson uninange kuna gwizi Mpangi Johnson yani twakutene Mpangi Nketo lumbukie kasi se bandika yo numero pasivo lwenda yuvudi lwenda zai mavimbi Mpangi yetu Mpangi Jose nzoa kuna makela tuzevo ambuta zetu katuleni tanga kumbuko atela mene owe na ngavo afuana abandi pe Lusadisu nzevo Lusadisu ndati kugwise se kala efuana kasi buise mbundu se twikile numero ye Johnson ye Mpangi Nketo enzo mumalu kwandi Johnson seka songa kintindu lwakile koko ye human nati tutuko kumakela dituka ko Mpangi zetu eni na ngavo ambuta owapi na ngavo asikila tsangu yilwaka video yako yebaka video yako kasi ulevuka atu aenge to bokele monavo isingidu baki mosi yoyo insamunga kala yao nsamukanda dimatondo loto masala ko ana ne Kongo